Karbi Anglong District Social Welfare Asai Kamahin Pen Patirpi Ponsi Kidam Tang Chitini Phaing Kore Hinirni Tara Langso Karbi Cultural Hall Along Karbi Anglong Ang Kang Piaphan Portion on Views Pojai Mek Kang Pupon Sorkar tumpen kapatik pon atengsi Kidam Tang Chitini Phai Sierni Pen Portion Ma Po Men Pen Bharat Ang Kang Pialong Ta Portion on Views Pu Ing Pupon Lo Lasu Penajok Asam Ang Kang Piaphan Bas Hum Thom Ki Thik Pipon Asonsi Karbi Anglong Aphanta Basi Hum Thik Pipon Lo Bangso bas pensi Karbi Anglong atokanu adim dampen jasemet usumar ka chupathe tumaphan isia kachisik mate kachedang ponjia phan bidisore thandampo kedam tang chitini phaing kore hiniar ni pen Karbi Anglong angkang pi atokanu adim bangso jai mek kedeng damchia phansi KAC Social Welfare EM kacherong pipia hin pen impu pidunlo asina so alang tumnon aku katapen ponlo pasinon a project din halo lang tentang konpo jenon ba kawan bat kami langsung lahai project long dah pendek tapi aku penap buka jam hilip tapi aku romong di tapo hati cetang Ocean on wheel pini abanginel tumahin pen nili tumalong anang kile Ocean on wheel sa program bangke राष्ट्रीय पोषण माह को सितंबर से को किचेंग बस पंचिंग लो है सितंबर की चेंग पेन सितंबर की जुट को माना बा की पोषण माह अपन सी पिंचोंग लो सो पोषण माह लो एशिया प्रोग्राम पोषण ऑन व्हील स्टेट गवर्नमेंट नहीं पेन के दिन को माने नॉन ला नीली तुमालोंग ना के तो या बासा सन थार से अलग को 33 districts के कवर जी अपन इलो सन थार से penang anadim alking pen Arong kahumri da mahut usuka chupathebom arlo sumara tumaphan apor pen se kachelang hem kahumri jia phan lapen apor teng pen se kachelang ingprim ke anangji lapen vitamin mate jakong ke do hormu ke chunang jia phan bidi sore ki pijia phan si bangso jai mek dengdam popusi kangpu hut social welfare asai phu helen terang pi ninjepo News report Longsodaring ti Karbi Anglong live